Naweza ambia rais wetu Uhuru Kenyatta na rais wa Tanzania Magufuli wapatane, waache kuweka mambo iwe magumu. Kama watu ni kupimwe, kweli wapimwe, lakini hata kama ni kupimwa, ukishapimwa wewe ruhusiwa tu uendelee na safari. Nijikarite guku muno jetereire kuhituka ngire macungwa no kire kiragiririe ni gukorwo ndiragiririo gutonya na kuria mucii uria wa Tanzania na ndikuwite kindu na riu ndiraigerwo njigwo na mwena uyu na ndaigu mwena uyu ndiraheo resources cia kuingira kuu ndirathie Tanzania na Tanzania riu ni turamaka muno tondu tweruo tutigathie wa Kenya no ciao ni iratonya na guku ngari na ndereba wa lori. Thina uria munene ndirona haha ni gukorwo ati ni ndathimirwo na ngirwo resort ciakwa njetere thutha mathaa 48 no nginya thaa ici itire iroima ati ni ciurite. Riu niguo ndiroria ciurire kungerwo njeterere ati munene ni aroka nacio na ndari ararehe na murigo wakwa ni muthuku already ni uthukite. Tumehamasisha wazee wa nyumba 10 katika area hii. Ni ngumu sana mgeni kuingia Kenya tukose kujua. Tunapata report kutoka kwa wazee wa nyumba 10 na wale watu wote tunaweka katika quarantine. Kwa hivyo ni ngumu sana saa hii mtu kupenya Kenya tukose kujua.